Sanibonani ngimiyelele nginamukele channel Masudi Mina Production okubingelelayo umxolisi ufana kadla mazala phansi le enkandla imhlatha emnyama ngana kwethu mangabeke uyaqala ukufela channel ngicela ngenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe uqoqa ubuka le video ushaye like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba namhlanje kusele kangaka ukuthi ke sishaye ke luya 10000 sasikade ke sithi sizoshaya ngoJanuary njengamanje sishoda ngabantu abawu70 kuphela bese ke sishaya ke 10000 ama followers okanye ama subscribers enyakeni ke ka 2024 angihlabeke amagama nginqamule ngibhekeke odabeni esize ngalo ke namhlanje udaba ke esize ngalo ke namhlanje luthi ke uKhuzani ke mfokaMpungose waphansi khona la kwelakithi ke enkandla emahlatha emnyama emandaba ubekade ke ebhekise amabombo le kuKhozi FM njengoba ke lokhu uyibona ke ithombe lapha ke emva kwami eyolanda ke umkomelo wakhe eyolanda ke isamba sakhe akaswina ngokusebenza kanzima ngokuyikhandla ngokucula kahle ngokukhankasa ngokuthandwa abantu nangokuyimela nje emculweni kamaskandi nangokumela umculo kamaskandi utholeke isamba ke sika 10000 rand cabanga ngisabe singakanani leso ikhulu lama1000 futhi ke 100000 rands awutholeke uKhozi FM ngokuthi ke ingoma yakhe ethi umjololowo ehamba noluve yahlukanisa ke unyaka ingoma yakhe nje ibiphume ngoOctober isihlukaniseke unyaka kuyo futhi lenyanga siphuma kuyona njengamanje ke lo ngoma ke isithola ke 100000 awucabangeke mawusuqhathanisa ke kodwa ke nale mali eyenziwe ke uKhozi ke FM njengoba ke sasike sakhuluma ke nakwenye video ukuthi ke njengoba ke abantu abavotile bebaningi kangaka ingoma nje kaKhuzani iyodwa yaba no 993000 wama votes 150 ke abawu 900000 kuyaphezulu ekamthandeni yaba ke nama votes 150 abawu 700000 kuyaphezulu ekathukuzini yaba ke no 150 abawu 90000 kuyaphezulu ke sakhuluma ngamavoti lawo ukuvota okugcina sekuvotela ukuthi yipe ezoba number 1 angakhulumi ngamavoti okufaka ingoma ku top 10 le mali ke masithubheka ke uKhozi FM imali ke elayenza ngale top 10 yabo iyodwa nje ilinganiselwe kwimali engango 400000 xa engango 4 million iyodwa nje imali ke ye top 10 4 million singakakhulumi ke ngokunye kokuxhaswa okuvela kulamankambani aseceleni bebodwa nje 4 million imali ke abayenzile ngani ngokudlala umculo nje kuphela yebo ke iyona ke imali ke abayenzile ke 4 million kanti ke umculi owinile uthole nje imali encane engango 100000 awucabange nje bese ukuthi ke enye ke izinsizwa ke ezabo abantu nje ngithi abantu abavota kakhulu ukudlula abanye ke nabo bebenikezwa ke izamba zabo ke namhlanje ke njengoba ke babe bathathu unumber 1 ngangikade ngishilo ngathi unumber 1 uzothola imali engaka number 2 athole ngaka number 3 athole ngaka sebetholile ke imkomelo yabo ke namhlanje kube nawo ovotile ngabe nje noJanuary ke umnandi kakhulu ngana kwethu thina ke njengeMasudi Mina Production sithanda ukuthi nje halala okanye congratulations uKhuzani mfokaMpungose uqhubeka njalo nokwenza ke okuhle empilweni yakho wenzele umaskandi okuhle wenzele KZN okuhle wenzele South Africa okuhle wenzele iAfrica okuhle wenzele ke umuntu omnyama okuhle wenzele amanguni wenzele uZulu wenzele abantu bangakini enkandla okuhle congratulations uKhuzani mfokaMpungose nisale kahle.